Ali ujače, što je ovo? Najbolja frizerska akademija na svijetu. Ne želim da odeš, ali razumijem da ćeš jednog dana morati raširiti krila. Molim te, vrati se za Božić. Ali ne odlazim. Za sada. 2 godine kasnije. Ovo je posljednja. Iskreno, nije mi jasno zašto idemo sa stvarima. Ujače, još ne znam hoće li me primiti. Ako želim upasti, moram prvo proći razgovor s ravnateljicom. Što ako me ne prime? Ma budu. VIP Hair Academy ti je suđena. U genima ti je. Plus, tvoj ujak će tamo biti učitelj. Da, tamo ćeš postati najbolja frizerka na svijetu. A? Dobro, druga najbolja, jasno. Samo što nisu krenuli. Moramo se ušuljati i pokrenuti plan. Koji plan? Koji plan? Znači, ako Fabija stigne na razgovor, otići će na neko vrijeme i steći nove prijatelje u Cat Townu. Zaboravit će na nas. O ne! Moramo je spriječiti da ode na akademiju pod svaku cijenu. Za mnom. Lady Gigi, čekaj! Ujače, teško je. Pomoći ću ti. Ne, mogu sam. Gle. Vidiš, a frizura je netaknuta. Hajdemo! Osobnost je u modi, razak osobodni. Kad si VIP, slijediš sam, zato VIP ili biti ja. Vjeruj u sebe, nek tvoj stil to pokaže. Super frizure, I love VIP. Želim na VIP Hair Academy prvi dio. Hej, misliš da će upaliti? Upravo ćemo saznati. I idemo. Hej, što? Taman ispred Cat Towna. Koja kanta? Nije mi jasno što se dogodilo. Pa, popravit ću ovo začas. Ma o čemu ti to? Zakasnit ću na razgovor. Počinje za 20 minuta. Šijara, brzo, moramo ići. Sjajna ideja, da ga rasteretimo. Nije to, ujače. Zakasnit ću. Idem pješice. Sigurna si, začas sam gotov. U redu je. Nije daleko. Zbilja jest daleko. I zašto je kofer tako težak? Zraka! Zraka! Što radiš? Ulovit će nas. Lady Gigi, Nila? Što radite ovdje? Gdje su vam ljudi? Zabrinuće se. Pa, htjele smo ti... Napraviti oproštajnu zabavu. Htjele smo te iznenaditi. Lijepo od vas. Ali mislim da ništa od toga. Već je prekasno. Neću stići na vrijeme na razgovor. Čini se da neću upisati akademiju. Dobro, mi smo pokvarile kamion. Što? Nismo htjele da odeš i zaboraviš nas. To se nikada neće dogoditi. Nikad vas ne bih napustila. U svakom slučaju, prekasno je. Ne dok sam ja tu. Imam ideju. Cure, sigurne ste da će upaliti? Priprema. Pozor. Sad! Pazite, pazite! Prolazimo! Kamo je otišla? Lady Gigi, gdje si? Lady Gigi? Halo? Lady Gigi? Ali gdje li je? Bok! Bok, oprosti, jesi li vidjela mog psića, nije došao na ručak? Što? I tvoja je nestala? I tvoja? Moja se zove Nila. Tražim je već neko vrijeme. Ej da, ja sam Mija. Ja sam Giselle, drago mi je. A da ih potražimo skupa, sigurno ćemo ih brže pronaći. Hej, obavijest!
2 psića stvorila pomutnju u Cat Townu. Oh, ovo je moja. U društvu je, gle. Da, to je Nila. U Cat Townu su. Hajdemo. Hvala vam puno. Ne bih stigla bez vas. Razgovor je bio težak, ali nadam se da ću upisati VIP Hair Academy. budeš sigurno. Nila? Lady Gigi! Giselle, Mia, otkud vi ovdje? Fabio, moj frizer! Tražimo Lady Gigi i Nilu. Sve što znamo je da su viđene oko trga u Cat Townu. Oko trga? Tamo je i VIP Hair Academy. Znam gdje bi mogle biti. Brzo, pogurnite kamion. Upalit ću ga. Hajdemo, cure! Lady Gigi! Nila! Pronašle smo vas! Bog, ja sam Fabija, drago mi je. Žao mi je zbog vaših pasa. Uskoro krećem na VIP Hair Academy, a one su se ušuljale u kofere. Mislile su da se više nikada nećemo vidjeti. Baš ste nestašne. Zabrinule smo se. Onda, frizerska akademija, ha? Ideš precool. Obožavamo frizerski svijet. A da? Pa, uskoro počinje novi tečaj, zašto se ne biste raspitale? Što kažeš? Da odemo provjeriti? Može. Hej, gle! Hoćemo li ući? Nastavit će se. Oh.